namuntlha ku ri hectic a ti vuya namuntlha a ku ri busy ndlela yin'wana a no swi tolo ku ri na valungu swi tiva ni ta ni fiki khale n'wana mhani yo ni karhela na ha koti na nchumu hemba yo hina ha faneke hi nghena ndlwini i sweka i hlantswa yo swo tshama mi tele leswi ka kala se swona alright ngenda ku fonela wena nghena makoti ya n'wana mhani a ku na problem ciao na plan when kutuliwani washukiwa ziyakoya kanjani nipile when kutuliwanga washukiwa ziyashula kanjani washukiwa Mama. Yo, namhla mazimbuya. Nanti ngibuya mama. Awungaribhizi ngopfu mara. Ina ne? Ya. Jo hina hi karhele loko byalo a na ha koti nchumu. U tshama u complain sweswo mama. Jo hina ntirhweni wa hina ta vuya. Okay, anyway. A ku ri njhani ka wena namuntlha? Se na namuntlha ni sweka ndluwa. Sorry, but then ni fanele va na va hisala va. Va xavinyana swin'wana a kahle ka mali. Mara na promise ni ta tla ni ta siya na phone namuntlha. Ni ta tla. Ta vuya ri nge peni nge se vuya. A ku na problem ke fambana. Ti swekela ni. Ni nga ni koteli ka. Ni kotanga. Wena ndzi nga la xawari ni te. Alright. Ndana bekeni. Okay, na rhandza swinene ne? Ya. Ya mara baby ya, hi vina nkarhi wa kahle ne? Yo, swinene baby. Yo. Xa ku ri ku tsakisini mara ya hi nga tlhe vuya rini? Baby, na swo vuya laha na swi vona mara hey ya ku fika ni tsandza se Se mhaka yini baby? baby hi rini kha hi rhandzana mara hina tin'hweti hi kha hi rhandzana mara na sweswo se tshamini yisa ka n'wina Sweswo na swi twisisa mara baby ko ku ri hi karhi na swin'wana leswi nga le ku endlekeni kaya fana yini swo tala swi lehe ngopfu swa kona se baby ya i nga vileli kaya loko nkarhi wu kha wu ya ka famba. a swi na mhaka baby mara hey mina yo talani ka tsakisa kona mara se mina loko ya ka n'wina I want to meet your mom I want to meet everyone Ya mara baby ya mina na ku rhandza. na mina na ku rhandza baby Barrosa. Barrosa. Tabula mina na wena ta fonela back. Mchaviseki. Aye. Ilava yini la ka mina kahle kahle. Ni na nkingha, ni na Kinga ya yini Mchaviseki? Mina sweswi no ti tirhela sweswi a na tirhisa swa vavanuna Mchaviseki. Mchaviseki, vona na la. Numa konekeni ka mali ka mabindzu ya mina. Se wena u lava yini Mchaviseki ka mina? Tirha u ri one sweswi. Ntirha ni ri one o tirhela one man. Eish. I lava yini Ni na Mchaviseki? nkingha man. Nkingha ya yini Mchaviseki? Tolo ni ngheneliwe hi tolo. Hi mani Mchaviseki? Ni ngheneliwe hi va yisa va dayimani luya wa leni. Endli nyimpi ka mina Judas wena.
Judas tolo rhume vanhu va ta ni nghenela va tlhavi nsati wa mina va ni tekeli watch va ni tekeli foyini va tlhela va ni tekela na xipaci mani wena u vuli Judas loyi a nga endlaku mina ni tshama le xitokisini nkarhi wo leha yena Judas luya mani kombela na ku pfuniwa hayi mani mina loko exitokisini mabindzu ya mina ya ta sana mani na ku landza swa mina munhu hayi Mchaviseki na ku landza swa mina mani kombela ku pfuniwa ni mani tshami 5 years ejele sweswi A wu nge ni pfuni mara. na ku vuya Judas waloyo yena nga endlaku mina ni tshama 5 years ejele se u nge ni pfuni sweswi ni suri mabindzu ya mina a ni nge ze ni ku pfuna mina Mchaviseki mina na wena hi ri vanghana a ri vanghana vakulu ku humelela yini hi ya pfuka Judas a endleni a ni faka kwihi a jele 5 years hinkwayo sweswi ni vuyile phela mnduku ni feke ni landza watch ya mina mnduku ni feke va tlhavi nsati wa mina vanhu lavaya mani va tlhavi nsati wa mina mani a ti ngheni nsati wa mina na vana va mina va sali va xaniseka mina ni ri jele malembe ya 5 hayi ta vulavula hayi ta vulavula a xibohi xa wena mina exi mara hayi mangu lava Mchaviseki a nga ni byela na sweswi ma ni hlamarisa pfuka ni hambana na yena nyana ku hambana na yena kwalaya ka bindzu ra mina hayi Judas loyi wa ri fa hi n'wi wisa sweswiwani a swi vuli loko a ni tshamisi malembe ya 5 jele ni nga tsandzeki ku n'wi wisa hayi Mchaviseki ni fanele n'wi fonela lera mnduku te ya kwele hi fa hi famba swin'we Mchaviseki hayi mara na namba ni n'wi fonela sweswi a ni airtime yi kona hayi Mchaviseki mina na yena i khale laha a hi rana this place leswi va na Judas i mani yena Hey, not say that much. Hey, 552. 8. 8. 552 7. Hey, Shami, salo yung phone. 7. 4. No 6. 26 No 8. 8 M40 sa chinchani. No, Okay, good brain. Okay, so what me number said I watch 10. Eish, mishilo tolo atiwane avangre ndeme. Etelo ingena la froya dama ni puka misalo ai khava straight. Majid and the minimina lag ni babelas Majid Afuna Mchaviseki le. Oh, le funa Mchaviseki mngani. and yeah refresh it I phone yeah refresh now watch you bona now I'm good. hey tada But daman why we funa Mchaviseki kulika flop ngwa kulu over da. esa And daman ni mkhabe for Mchaviseki mistake. yini eto Na makala. sorry boss Mfaka mimi mtu wa roho. sorry boss Sasa mngeni mtu Mchaviseki ne. Daman na stop to melai. ai ngar so Daman boss le ka koma ai la. ai ngar so boss ai ngar Esa la daman ni mtu wa roho. ai ngar so boss Prepare for war. Because daman dia arungon wa hina da. Ai shaksa na namba ngine wena mngena mtu na yena. ai ngar Steve boss Mimi hapo ninaona mimi. Kama kama mngeni mtu ninaona mimi. Mama ana lile sport sha mina. Maga kushafisa mina hinkwa ili mingathi badza mina. Mara n'wina mi ngena mutini wa Mchaviseki. sorry boss ai ngar Steve Mi ngena mutini wa Mchaviseki. na foni ya mina boss foni ya mina boss Mi ngene mutini wa Mchaviseki. Anongibhayizeli mina damani. So prepare for war. Into for damani. Damani. Mjuda vanhu va wena tolo va ngheni mutini wa mina va ya va foyini mani na xipaci xa mina va va tlhava chera mina mani va tlhavi chera mina mani na ku tayeni kwalano mani na ku tayeni mi tingisela nyimpi kwalano mani a ni nge vulavuli kahle mani a wu swi tivi leswi nga endleli ka mina wena mani a wu swi tivi a wu yi tivi phene ni yi twaku wena mani a wu yi tivi mani Right. Yeah,
swi vona xitofa xi easy mentlandala na mina ku nghena phela khale ngopfu na ku nghena wa ku fika sweswi mentlandala se kahle wena a hle masiku hinkwawo mi fika lawa ha sungula ku sweka mentlandala kasi mina ni chayisa hi nkarhi muni vanhu va hoxa ni swi chayisa hi nkarhi munhu a ni tirhi hi swona sweswo mentlandala na ta dya na swakudya ku tona a hanti ke a ni twa yini ni ra nsati kasi nsati tirha yini nsati fane ka sweka hayi nkarhi wena a hlehlemise sweswi swi ndavani swi ta nyangatsa swi ta nyangatsa masiku hinkwawo ni fika lawa ni kuma wena a wu swi sweka a swi sandla nchumu kasi problem yi khale loko ka entirhweni enikumeni kha ni sweka a wu sweka enikumeni hlantswa a wu hlantswa enikumeni sweswo a ni tirhi hi swona a ni tirhi hi swona mina ni twa ndlala lawani hi wehe rhanga ku vuya lawa a ni nga kumi kha sweka hi fika hi sweka swin'we nga ni byoko ni kuma i kha sweka ni twa ndlala sweka swakudya ni dya kumbe xana u nga swi lavi hi lowa nyama kasi wena loko u teka hlonga kumbe u teka nsati a ni nga teki hlonga a ni teka nsati hi ku twisisa ku ri na ku swekeriwa i khale ni dyondza ku na i khale i nga ta nyangatsa i ta ni swekela i ni satisfy hi swakudya leswi ni swi lavaka he vanhu kasi wena pfuna yini i nga ta nyangatsa i nga ta nyangatsa i nga nyangatsa wa swi kasi ni la yina i ndla yini a fanele khale masiku hinkwawo hey ni ta ku bamba man'wana mi lolo nyangatsa yona hey ni ta ku na wa swi tana i tsa ku nyangatsa tana haleni tana nga ta nyangatsa mina swi ni ta ku raha masiku hinkwawo ni fika lawa ni fika wena kha ni byela timhaka ta yena ni ta heta 30 minutes ta heta 30 minutes ya masiku hinkwawo eze endlisana timistake lawa swi vona a swi ni swi minaka vutomi bya mina wena ku nga pa hi ku na ku rhandza mara wena masiku hinkwawo ni fika lawa ni fika kha ni byela 30 minutes ni ta sweka 30 minutes ni ta sweka 30 minutes this a ni ri 30 minutes ya wena mina wa swi tiva sweswo exi ni vuye ni karhele ntirhweni laha ni kha ni tlandlala ni ti byela ku ni na nsati i ta ni swekela i nga ta nyangatsa ni i nga nyangatsi wa swi i nga ta nyangatsa swi i khale ni byela ku na i khale Pankawadini bafana ba wena tolo man. Ma vona ne Mchaviseki le ngozi loyi so mina ni ta vhana swi le ka n'wina ku ma n'wi solver or ma n'wi tortura or ma n'wi boha mara n'wina salani mi dyela na yena okay boss Wendeni yena. a hi nambe ti boha Ya. Kusenzi ngopfu misalo. Tlandlala kwa swakudya kitchen swebyo swa to swi ri vakhiti a dya ku tona madam a ni xanisini mi tlandzala swinene na xi nga ku hava kahle kahle sweka ni va vula na wena tala sweka na yi tshela disa yini ka foni kha va vula na wena he vanhu he munhu veka foni ya khixini u ya sweka ni twa ndlala a ni ku tekelangi u ta ta tlhavetela foni la mutini wa mina tima theka leriwa famba sweka leyi tisa ku nyenyeletsa mina hi rini masiku hinkwawo wena i pfuka i tshamela foni lawa lowu ni vulavula na wena i langutisa foni fof tshama hansi ni nge swi koti leswiwa swi endlaka leswi i ku ni delela leswiwa yi xave hi mina kumbe yi xave wena yi nga xave hi mali ya wena mara i teke hi mani wena i muti wa mani lo a wu tekelangi ku ta ni pfuna laha mutini ni ku tekele ku wena masiku hinkwawo laha i pfuka tlhavetela foni famba ni swekela ntwantlana na ku nyakatsiwa wena mina
Ni nge swi koti masiku hinkwawo la muti lowa ni pfuka mina ni kha ni twandzala na le kitchen fika ni endla swakudya ni ri na nsati loyi ni nga n'wi teka ni lovorini phela wena munhu wa swi tiva matimba lama nga ma rhwala ku ya teka foni ya mina yi tiveke na ti-remote yi ta tirhisa ku ni ta ku hundlisa swin'wana lo sela a ku tantana na potela va nga ta tsala ni ta ku hundla famba sweka ni twaka ni nge swi koti mina sweswo famba ku na ya xintu handle sweswi ni ya tshamela masana ku na potela ni ta ku ta endla ku hundla kwala handle ta vo swona Yes. No, wa mitolovele. Ni teka n'wansati ni n'wi lovola hi mali ni nga yi tirha ku vava ni juluka vusiku na nhlekani a tlhata a ta tshama laha tlhavetela foni a nga swekeli no sweke Mchaviseki. Warandaci. Mchaviseki warandaci. Fala nomo. kumbe ta kuisa fala nomo Yanande ali Baiza tuma Warasa Warasa man Ya, bona itahlangana apatini. Ya, go na submission n'wanyana sweswi. Ya, look there, fast. Boss. Ya bomfo. Na mission n'wana fana ukuhlanganisa fast na bona n'wana. Mission wa inseni N'wansati. ho yi tlhaya ku rhandza na vasati vo tala mfumo va rhandza ngopfu vavasati bosi yi ta yi dlaya na ntoyi ya u hatlisa mfethu hatlisa chavisa kwa nchumu man hayi wa yi ta nga tlhela a wu tela yini la man a wu tela yini Omchavisa kwa nchumu man. Omchavisa kwa nchumu man. Omchavisa kwa nchumu man. Omtala yini. Mchaviseki. Khali kini mlamu makasina like. Akubishirami Mchaviseki. Ndibama ukhali mlamu Mchaviseki. Mchaviseki. Lekini hleketa makali ya man. Ami mlamu ntisa nga tamtsika Mchaviseki. Nifana mfuni balani speed Mchaviseki. Mchaviseki, komemba la speed, komemba everything that you does, let's go, Mchaviseki. Mchaviseki, atanya, komemba Mchaviseki. Maram before I found Mchaviseki. Lay, parley. Fuk, ate carry sala anos ko dano baban. Fuk. Lakitan ko ang kasu buat bapansa. Ngutsiki man, ngutsiki nung zela swin'wana man. Boss. Antirhela Juda mina. Ntirhele Juda 5 years. Juda nga na hakeli Juda. Ani tirhisa ku fana na wena Juda. Ani tirhela Juda mina man. I ku hakela yini wena Juda loko ta ni yivela? Boss. A fanele u ri jele wena sweswi. A fanele u ri jele wena sweswi. A fanele ni mkhomisa. Hambana na Juda wa neti. Hambana na Juda wa neti. Hambana na Juda wa neti. Na ku mpfuna ku kuma Juda wena. I ta n'wi kuma rini? Ya, damza. Ni jeli. Damfu. Ya n'wi kuma rini Juda? Damfu na n'wi herisa Juda. So. Ya n'wi kuma kwihi? So, damfu. Mchaviseki. Munhu wona a n'wi pfuxeli xikan'we mani famba na yena n'wi teka. Yena nga ta hi pfuna ku kuma Judas mani. Hi n'wi herisa one time. Wa ximanyana nomboro ne. Ya, pfuka na wena u tendlisa. Mami, look at you. Look at him. Hey, we I'm kahle. Fanele kahle. Akutsakisa kwa. Snani. Swi va kwi mafana malava. Awata kwi. Semova. Wundleni. N'wi ngetela ku msuka la he mathayere ma. Tshama xa movha, wa ri ta thela ra movha. I loko a yena
Tshame se wena. Yena a ina ni n'wana a ni to. Nkarhi muni? Oh, wa xava gezi. Wa xava gezi wena? Eya, ni ku tlhariheni straight. U xava gezi? I dlina ri ku xava gezi mani? Njhe, i dlina ri ku xava gezi wena? Izama ku vula yini loko ndlele I dlina ri ku xava gezi? Oh, se la xibokisani ku fanele ku va na gezi ra mina ku va na gezi ra wena. Ri fanele ku divide-iwa. Hi xava na Ri tala swinene. Ri tala gezi swinene. leswi nga nghena wena xikulu xi. Ni nghene. A ni swi tivi. Ni nghene kokwa wena. Na mani swi. Va nghena sweswo. Vona wa dela, i dya gezi ra mina. A wu na yini swimbalo. Nthakini a wu hlantswelangi. Ni fanekele a yiniwangi buruku leri a ri nga a yiniwangi loko suka la. Lo khomina swona. Loko famba ki thathara ri va ri ta kuma ta va. Ni nga xisarani ni ka movha. Wa delela. Ha? Wa delela. Ni nga delerisi swona. I nga delerisi swona. I nga tshuki. I nga tshuki. Amo va te hey. I nga delerisi swona. Na siku na ri i nga delerisi swona. Kasi ni ku onhelini. I phikizana Ni vula ku ni onhini. Ni vula ku phikizana mina wena. I phikizana mina wena. I phikizana wena u vutisa ku ni onhe yini. Ni ku dwelini masiku hinkwawo ni titsakeli na tinglela swa mina na timbelelela xin'wana xin'wana xi endla ku wena i vona hasi. I bela wa ni rasela wena. A ni ku rasela ni ku vutisa ku ni onhe yini na mina ni karhele se. U phikizana mina wena. A ni phikizana wena no karhala Wa phikizana mina wena. Ku ri nga ndlangi nchumu. Rini na tsala. A wu ndlangi nchumu. A wu ndlangi nchumu. I xavini gezi. Ni ta ku raha wena. U xavile gezi. A ni mbala timhaka ta gezi ni vula ku kasi. I heta gezi ra mina. Ni onhe yini. Famba yini na kan'we. Famba yini na kan'we. Rin'wana na vona. Ni ta ku raha. Rin'wana na vona. Ni ta ku raha. Ku huma i Ri ta ku pfuna mani. Tolovela. Ni tolovela he. Ni ta ku gama voko wansati ni wena. Ni ta ku gama voko ma. Yes. Gama voko xi. Ni karhele. Ni karhele. Futhi ambolonga mntu na mfundi wangu. Famba. Famba kaya. Sawuyenza mina. Shit. Hey, Chomi. Ya, I khale nge sasana ku vona. U tumbele kwini? A ni tumbelangi munghana wa ku ri wa swi vona ku ri se loko ni ri na boyfriend wa swi vona ku ri ni vona na new bando ya wena leyi. I tshama kwihi? Xava kwihi dola munghana? A ni nge ku byeli yena dola wa n'wi tsundzuka. He, vanhu ri pinki. A ni si a hotel. Hemba. A ni xaveli pizza. Munghana, I had the best time. Bambele marhandzini. Mara munghana, wa tiva ni na problem. I problem ya yini? Ko ve ni na hi vona ri happy. Munghana ni happy mara dola wena endlisa swin'wanyana. Njhani? U endlisa ku yini? A nga la ku ni tivisa ka vona, a nga la ku ni yisa ka vona. I tshama kha ni yisa tihoteleni munghana. Swa tihotela na swi vona swi kahle mara mi se loko ya ka vona i khale munghana. Yani? Na yi fila pain ya wena na mina ni nga kwata badi mina nga ni yisi ka vona. A ni nga kwata sham. Mantiko ni nga yi humisa njhani mhaka leyi munghana? Mara wa hlayita nga ku na munhu kumbe njhani? Munhu swa boha kona sesi. Munhu i kona. Ni ku byela munhu kona. U ta ku ncini? Hi fanekele hi n'wi pulana munhu loyi. Hi n'wi sala ndzhaku. Ku hava ndlela yin'wanyana. Munghana hi ta swi endlisa ku yini na wena? Swa boha swa so na munhu luya. Va ta ku ri loko hi n'wi pulana kahle. Hi swi veketela ta swi vona. Ta n'wi kuma. Ta n'wi kuma. A ni xisi lexi. Ta n'wi kuma. A munghana because i khale munghana ni thera ndana. Va chomi le ku ti hleketeni wa tiva. Ku nga di banjani. Wa ta ku ncini? A hi di stock. Bya stokiwa munghana. I tirhele ngopfu relationship leyiwani ku va tikuma fike laha. A n'wi landza. Wa stokiwa. Se leswi swi endlisa ku yini ka munghana? Munghana wa foneriwa. I n'wi chekacheka ku ri swi famba njhani. Ni nga ni fona munghana. Yebo. Mpfukile njhani? Ngolo mankarela. Khale ni kha ni hemba loko hela nga kona ni tsakile a tsaka nchumu.
Ampa face ampa munhu ra hi wanga ko vanhwana anga ze va tivisa mhani swo fana loko va fonela va tata a lava ni vona swona Pambona. Ayibona. Ana loko hi voneni. Angayibona. Ende ka vona kun'wana kwa hala. Kun'wana kolomu. Ku tshamela kwala wani. Hola mara. Mara dole swi hleketisa ku yini mara he. Hayi, a hi mulandi mngani right wena. Wa landziwa na sweswi ntsana yisiwa hansi ntsana. Bona i busy na phone. Bona. Mara mina nge se ni fonela. Ngene kun'wana kwala ayikho kwala Kona kwa. ikona ngene lavani dola kata ku yikela anti nga ndawuti ku ta va kuma kahle wo nghena a hi ndawuti mi chuma kunene wo nghena Xa bibi mina na kurana xa. Nani? Ya ni simo xo ni xa ntsakisa xa. La tikumeni mbori. dola inguluve dola vasati vambirhi Hey, i vumala vuwa. Kasi dasa nga la kuntisa ka n'wina dola. Wena Don, kasi wa tholela we. U za u hlwela lo tisala ka n'we kasi u swi tiku endla yini? Ni ri vumala vuwa. Hey, ni ri vulavula bote, hi ri vumala vuwa. Kasi ku zenga la kuntisa ka n'wina dola va ri na munhu loyi. I va ri na munhu la ka n'wina dola. Dola why yi wastela nkarhi dola why? Nga lo vona dola mara. vona jana kana wenga vete dibas kan'we hayi mthani munhu lowa na moya tinguluve loyi u na moya tinguluve vavasati vambirhi ta va kota u ta va kota hike anga ti-feelings ta n'wina kahlekahle vanhu lembe yin'wani ne u wela ka vavanuna lava vo xanisa vavasati eka nkarhi wa sweswiwani wu vulavulaka na South Africa ne i wela ka ma-gender based violence women abuse u no abuse ti-feelings ta n'wina lowu u mi xanisa ti-feelings munhu loyiwani i misana ngopfu xi lexi matiko ni vona yini mina lawani a di expose ndzi lexi hayi fiki park station ha n'wi expose minge Imanya. Ada kuncin. Bilang what's the space? Saja tapi rawan. Hai man. Ile. Sila saya expose. Ufike madelele. Angayendlela n'wina ntsena na ti-girlfriend to tala angayendlela n'wina ntsena munhu loyiwani wa ha ri ku abuse wa ha ya mahlweni wa penga wena wa penga munhu loyiwani wa exposiwa video ha yi teka leyi ha yi tlhava ya fika ka ti-media hinkwako lomu Twitter, Facebook, nga rivali WhatsApp. Yes. Yeah. Tita vafazi, titi mbogodo. hayi a ni te ni ta fona nampundzu exikova ku nampundzu ni pfuke ni hlantswa mpahla
hayi ni ti vona ti miss call ta n'wina. Hayi se ni kahle na nhamu yi kahle se. Jo. Hayi me ni karhele, me ni no hlamba mavoko se ni karhele, hayi ni tima. A ku na problem. Hayi na mina mi rhandza swinene. Kumbe wa vunharhu and sure mara ni ta make plan ku ta make sure ku kwala ka xikarhi ka vhiki ni tantambo. Ni tshemtana siku ra kahle. Vulavula na mani phone. Ha? U vulavula na mani hi phone. Na vutisa. Mani ta vona at the end of this week. Ni karhele na mina mi rhandza. U rhandza n'wana wena? I n'wana una n'wana wena. Fa wa vulavula na n'wana. Nta kahle a wena tsakini nga ta ni kwatisa. Wa njolela. Wa njolela wena. I khale ni nga ni swi wa njolela ni kha ni khomba ni karhele wa njolela. Leyi wa njolela. Ni ri wa njolela na. Wa njolela wena. Wa njolela. Wa njolela wena. Wena. Wa njolela wena. Kari kwalo ni nga ri kona la kala isala ya vana vanuna van'wana. Ni va vona nna ngisi ni ri wa njolela. Wa njolela. Na ku vutisa man. Ni ri na ku vutisa man. Ande ku na mhaka n'wana fene yi lunghisa la. Kasi wena vulavula swo twala u ri tele yini la? Judas problem Judas wa untlhanu I rhume vafana va yena va fika le mutini wa mina le va ye va xipaci na foyini na watch va tshava tlhava na nsati wa mina sweswi ni vulavula ku le xibedhlele sweswi ni ringeteni ku ya ka Judas ni ku ni ya kulweni Judas va fiki vanhu boha le va ni kwela mukhukhwini loyi a nga ta ni pfuna loyi se loyi I un'wana loyi a tirhaka na vu Judas loyi U tirha na va Judas se la ka mina le rona. Mina ni tiyimisele ku va ni mpfuna ku va hi wisa Judas. Okay, mata ku yini vafana va mina? Mhaka leyi yi lavi mi ri n'wexe leyi. Se lexi mina ni nga ta xi endla. Ta fane ni vona ku na mpfuna dyambu ri nga si pela siku ra namuntlha. Ya, se ni ta fane ni vona ku ri ni hlanganisa vafananyana va mina ni rhwala na vanhu va community hi famba hi yale. A swi nge heli ntsena xilo lexi. Ende ku nga va ku ri plan ya kahle leyi. Okay, hayi mina ni ta endla ku ri ni swi endla sweswo swi humelela. Judas mara Judas I la plan Judas a hi nge n'wi lani Judas I ra plan. Ma swi vona leswi Mchaviseki va nga mi byela swona hinkwaswo swona. Judas I nghozi ngopfu I lava plan. Ni mi byela ku hi mina ni n'wi tivaka kahle in and out. So hi n'wina se mi ngo kombetela halaya. Hi Mchaviseki a swi ku humelela yini? Hayi ka swi ku humelela ni ngo tlantirhi mi nge mi hlanganisa. Miyela mi ta byela kahle ku humelela yini kombe mi tsheka mi tshama la switulwini mi hi hlamusela ka swi ku humelela yini lawani. Hlekani. Ahe. Njhani? Hayi na hi pfukeni. Hayi pfukeni Mchaviseki. I rilisa yini loyi? Lowani I lowo xavisiwa n'wanuna. La tikweni leri swi ri ku bihini musi. Swona ku bihile tikweni. Lowani u tshama karhi a bisiwe swa sweswiwani. Vusiku nhlekani hi swo swa sweswi. Ma swi vona leswi ni mi byelaka swona? Nkoka wa vusati a bya ha vonaki ka yena. U tshama karhi a biwa njhe hi mbyana. A yiveliwa vavasati va biwa mara hayi. Okay, alright, okay. Mhaka leyi na yi vona ku ri I mhaka ya nkoka swinene. Se lexi mina ni nga ta xi endla. N'wina vafana ni n'wina. Ni ta lava ku ri ni famba na n'wina le ka yena Judas wa loyi mi vulavulaka yena. Ni tlhela ni endla ku ni gadara community hi n'wi landza hinkwenu leyi ku a hi nge fambi hi ri hexe. Hi lava mavoko man'wana lama nga ta kota ku hi pfunapfuna. Mara loko wo fika le ka Judas lemi hi ri na community va ta tsutsuma vanhu lava loko va twa huwa. Wo ta ku ri plan ya mina ku ri yini? Ni famba na vo n'wina. Hi vo n'wina mi nga ta nghena lavan'wana va salele handle. Swo boha hi n'wi landza swo boha ni famba na community ya hi n'wi landza. A ni ngo yena u tindlela ku tlhariha.
hi lava ku n'wi komba ku rhanga na vutlhari a n'wi landza ku ta nghena vo n'wina ku ta sungula vo n'wina mi nghena hi ta n'wi landzela hi ta mi landzela hi le ndzhaku vanhwana na n'wina mi ta ku pfuniweni mi nga mi pfuna yini hina hi lava ku pfuniwa hi timhaka ta dola dola i khale a kha ni xanisa a ni yisa tihotela a kha ni hembela a ni thembisa mucatu Hey, futhi weka aweshe. Dola I player yikulu bani. I problems obakinga nje. I player. se hey ku za dola na Maradona va endla swilo leswi va tirhela mfanelo lowa ku xavisa timbangi leyi and the dola nguma mi nga xi tiveki dola i khamba dola community ane na problem hi fa endla swin'wana hi swona hi fa endla something okay se lexi nga kona a ni ta na ha ri ku va hlamuseleni mi nga se fika ku ni fane ni gadara community hi n'wi hi va landza vanhu lava hinkwavo hi swo swi I think hi swona xi nga ta hi pfuna besides sweswo a na ha tivi ku hi nge swi koti ku n'wi yela hi ri hina hinkwenu a hi nge koti ku u va amini mfana luya na swi tiva u va amini nkarhi wo tala eya mara Judas nghozi swinene mara mindzuku hi 10 o'clock dola na Maradona va ta va karhi va n'wi yisela mali 10 o'clock i va kha kuma mali everyday so swo la hi n'wi yela mindzuku leswi vulaka ku loko u n'wi kuma mundzuku hi 10 o'clock yaleyo wena yi ta na information ya kahle dola mi nga zimbilela hi khomi khale mzana liya hi khongi khale kona le ndlwini le ka vona le mi nga zimbilela loko swi te tani loko ku ve dola n'wina mi n'wi khomini a ku na problem lava mindzuku ta va kuma kahle ani va ta va ri 2 ku ta ku ri yena Judas na Maradona lero rixaku mundzuku 10 o'clock hi ta va hi ri kwele mundzuku hi ku already n'wina mina mani mina dola ve nge hi tsandi lava va ri vambirhi na community swi mhaka leyi ya ku xanisiwa ka vavasati na swidzidziharisi yi kingi matimba la ka community ya hina mara mi nga vileli hi ku mi tila ka mina ku ta pfuniwa ni ta mi pfuna mina lexi hi fa hi xi endla hi ku mi ri laviya un'wana i bohiwile laviya van'wana ta va kuma leni swi lava hi hlangana la mundzuku hi 10 hi famba hi va landza na community a swi herisa swilo leswi once and for all ya va landziwa ya okay lexi hi nga ta endla swona sweswi mo famba mi ya wisa mundzuku hi 10 hi hlangana la ha n'wi landza ha yi herisa mhaka leyi xipelete ndleveni lexaku hi na n'wina Judas swi swa ku tirha ke uma swi kotela la ku tirha ke vona wa ta hakela na mali 3 4 5 wa ta hakela na mali kwini na munhu va 7 Abambiwi! 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 9 10 notes wow 10 notes straight Judas senibuyini umirini swi swona Judas umirini chele ni ri swa wena swi herile umirini chele phela wena Judas wena i nendli ku tshama 5 years a jail senibuyini swi herile Mchaviseki magang yebo sokumbela yini Hey!
Ban batik mo ba na ban lab? Ibona ba sa sa bang ban timbang ban lab man. Bambiw ban lab man. Mawawala ban lab. Ibona ba tabang ba sa tibay na ban lab man. Ibona ba yibena ku ban lab man. Ban lab ibona ba data la ku ban lab man. Aban sherwe petro. Ahora no beka ku rito ibona ban lab. Enough is enough! Enough! Enough is enough! Enough! Matiba! Yahina! Matiba! Yahina! Niyimili lama sa kaway na lani. Nikarni me na babasati. Hitino na wano kumaita. Iba na man lama isansaka. Iba kumili bang manhila bawang kwa na hansi kwala. Wanda ba karatang hopu. Nakasuta kay kong sekreto. Physically.